N'Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera muri ino nkuru yo mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma aho abatatu bateye muri yombi bakekwaho gutemagura inka z'umuturage. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yamaze guta muri yombi abantu batatu bakekwaho gutemagura inka 6 z'umuturage wo mu karere ka Ngoma bazisanze mu rwuri. Byabaye mu ijoro ryo kuri 25 Gashyantare 2025 mu mudugudu wa Cyarusambu mu kagari ka Kigoma umurenge wa Jarama aho ni mu karere ka Ngoma. Aba bantu biraye mu nka bazisanze mu rwuri barazitemagura, zimwe zirapfa izindi bazitema amaguru barayatwara. Inzego z'ibanze zatangaje Ngirinka ko yageze mu rwuri rwe mu gitondo agasanga inka 6 ziryamye hasi harimo n'izapfuye n'izaciwe amaguru, ahita atangira kwitabaza ubuyobozi ndetse n'abaturanyi. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bubinyujije ku rukuta rwa X bwatangaje ko buri gukurikirana iby'ubugizi bwa nabi. Buti ikibazo twakimenye ku bufatanye n'izindi nzego turimo kubikurikirana kugira ngo abagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi bafatwe bashyikirizwe ubutabera bubakurikirane. Polisi y'u Rwanda ibinyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko abantu batatu bakekwaho kugira uruhare muri ibi byaha batawe muri yombi. Ati ibi byabaye mu ijoro ryakeye kandi twatangiye kubikurikirana ndetse n'abakekwa batatu bamaze gufatwa bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Jarama mu gihe iperereza rigikomeje. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyakuri yatumye abagizi ba nabi birara mu nka z'umuturage bakazitemagura. Reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhangana na Wazalendo muri Uvira. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bakomeje guhanganira muri teritwari ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo basanzwe bifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Gusa umubano w'impande zombi wajemo agatotsi nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Sake. Byatangiye Wazalendo bagerageza gusubiza ku rugamba abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiraga muri M23 mu ntara ya Tanganyika, abandi babasaba kubasigira intwaro kugira ngo bazifashishe barwana na M23. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi muri Uvira Dr Panzu Nimi yatangaje ko abapfiriye muri iyi mirwano barenga 20 mu gihe abakomeretse ari 60 gusa, ntiyatandukanyije abasivili ndetse n'abasirikare. Dr Nimi yagize ati mu mavuriro yose twabaruye inkomere zirenga 60 ndetse n'abarenga 20 bishwe n'amasasu. Hari abo twakira mu bigo nderabuzima tukabohereza mu bitaro bikuru bya Uvira. Umuryango Croix Rouge utabara imbabare wasobanuye ko muri Uvira yose wakusanyije imirambo y'abantu 27 bapfiriye muri iyi mirwano mu gihe abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bakigaragara muri iyi teritwari. Kuri 25 Gashyantare 2025 abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bongeye kurwanira mu gace ka Sange, buri ruhande rushaka kugenzura ikigo cyahozemo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Umwe mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangarije ikinyamakuru Actualité ati intandaro y'imirwano ya Wazalendo na FARDC nuko bashaka gusubira mu kigo cya MONUSCO ubu kigenzurwa na Wazalendo. Yakomeje agira ati Wazalendo bangiye FARDC kugenzura ikigo cyahoze ari icya MONUSCO mu gace ka Mugenyi 2 mu mujyi wa Sange. Ibyo Wazalendo ntibishaka. Imirwano yabereye muri Sange yapfiriyemo abasirikare 7 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umurwanyi umwe wa Wazalendo. Reka dukomeze n'amakuru yacu ariko dusoreze kuri ino nkuru igira iti ntabwo dutewe ubwoba n'ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta bwoba u Rwanda rufite bw'ibihano rushobora gufatirwa n'amahanga arushinja gushyigikira umutwe wa M23. Ashimangira ko icyo rushyize imbere ari umutekano w'igihugu n'abaturage bacyo.
Kuva intambara ya M23 ihanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangira, ubuyobozi bw'iki gihugu bwakunze gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe. Kuva icyo gihe abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kugenda amahanga basaba ibihugu n'imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibihugu nk'Ububiligi n'Ubwongereza byashinzwe kenshi n'u Rwanda kubogama byumvise iki cyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitangaza ko byafatiye u Rwanda ibihano. Uku kubogama ku Bubiligi kwanatumye leta y'u Rwanda ihagarika imikoranire yari ifitanye n'iki gihugu mu bijyanye n'iterambere. Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Busuwisi RTS Info, yagarutse kuri iyi myitwarire y'amahanga akomeje gukangisha u Rwanda ibihano. Yavuze ko u Rwanda nta bwoba rutewe n'ibihano cyangwa guhezwa mu bijyanye na diplomasi, kuko icyo rushyize imbere ari umutekano. Ati ntabwo dutewe ubwoba no guhezwa mu buryo bwa diplomasi, nta bwoba dutewe n'ibihano. Icyadutera ubwoba ni uko igihugu cyacu n'abaturage baba badatekanye. Ubwo M23 yafataga Goma, muri uyu mujyi hatahuwe intwaro n'inyandiko bigaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ihuriro ryazo ririmo ingabo z'u Burundi, iza Afurika y'Epfo n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Igitero cyari kigamije gushyira mu bikorwa umugambi wagiye ugaragazwa na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bavuze kenshi ko bafite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iki kiganiro Minisitiri Nduhungire yavuze ko aho gutinya ibihano, u Rwanda ruhangayikishijwe n'imigambi nk'iyi icurirwa hakurya y'imipaka. Ati ibiduteye ubwoba ni ibishobora guhungabanya umutekano wacu kurusha ibihano mpuzamahanga. Ati twanyuze mu bihe bigoye mu 1994, u Rwanda ntiruzigera rwemera ko ibyabaye byongera kuba ku butaka bwacu kubera uriya mutwe w'abajenosideri usigaye ufashwa na guverinoma ya Kongo. Ambasaderi Nduhungire yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike Ubwongereza butangaje ko bwahisemo gufatira u Rwanda ibihano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ukubogamira ku ruhande rumwe, ndetse ibi bintu ari ibyo kwicuza. Yatangaje ko guverinoma ya Kongo ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose, rwaba urw'imbere muri iki gihugu cyangwa mu karere. Inafeti igaragaza ko nubwo bimeze bityo, Kinshasa ikomeza kwitarutsa ibikorwa bibisha byayo by'impamvu z'uko nta gitutu ishyirwaho cyo guhagarika iyi myitwarire idahwitse, ikubiyemo no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'abayobozi ba EAC. Mena Official, turacyari mu makuru agezweho. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye gushyira igitutu kuri Luxembourg yanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Luxembourg iherutse gutambamira icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo gufatira ibihano u Rwanda, ishinja uruhare mu ntambara imaze igihe ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku wa mbere tariki 24 Gashyantare 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bagize European Union bahuriye i Buruseli mu nama yari igamije gufatira ibihano u Rwanda. Amakuru yizewe ashimangira ko Ububiligi n'Ubudage byari mu bihugu bishaka cyane ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Mu bihano byari byateguwe biri ku meza harimo ibyagombaga gufatirwa abantu 9 n'ikigo kimwe, ndetse no gufatira inkunga ya miliyoni 20 z'amayero uyu muryango wari uherutse kwemeza ngo ufashe ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinja u Rwanda gufasha M23, gusa mu bihe bitandukanye rwagiye rugaragaza ibimenyetso bishimangira ko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Mu gihe ibihugu birangajwe imbere n'Ububiligi n'Ubudage byari byiteze ko u Rwanda rugiye guhanwa, Luxembourg yaje gutungurana yanga ko iki cyemezo gifatwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Luxembourg Xavier Bettel yavuze ko igihugu cye cyanze ko u Rwanda rufatirwa ibihano kuko ari inzira ya Afurika irimo zo gushaka igisubizo cy'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikwiriye guhabwa agaciro. Ati muri iki cyumweru harimo ibiganiro bizabera i Harare hagati y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bya Afurika
Ntekereza ko ari ingenzi ko mbere yo gufatira ibihano u Rwanda dutekereza kureba umusaruro wabyo mu minsi 2 cyangwa 4 iri imbere kugira ngo turebe niba turi kugana mu cyerekezo kizima. Nyuma y'umunsi umwe Minisitiri Patel atangaje ibi ku wa kabiri tariki ya 25 Gashyantare yagiranye ikiganiro cyo kuri telefoni na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Muri iki kiganiro Therese Kayikwamba Wagner yavuze ko ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse yongera gushinja ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo bwo guhamagara no guhura n'abayobozi b'ibihugu bidashaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ibikoresha. Ni inzira u Rwanda rumaze igihe rushimangira ko idateze gutanga umusaruro kuko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo bufite ubushobozi bwo gukemura iki kibazo cy'umutekano muke wayogoje uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire byiza cyane, bye bye.